Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki senjok yale kai hapo ka Shatri jong ka Meghalaya School of Martial Arts kilapan pau ka jingsngo benyau halor ka jingle shiliang khmat ka sarkar jala halor ka jingpen sa teng ban palat ya ki khusnam pisa shaki khana yale kai ki bala khur jingjob ha ki lempung yale kai ba pher nak benta usnam arajar arpholai kani ka jingle shiliang khmat kalong haba ki we ki khana kila deb banyo ya ki khusnam pisa nadu usnam ubalala kata hagasngi rakhe ya National Sports Day kat baki weipat ki badan kumba South Park ngut kimpat shimla yo haduk menta uba pensyai mauri ubalong udakot ke Meghalaya School of Martial Arts ulapan pau hakilat pathai khubor haka arpho hanyo tarik ulaber ajar arpho saw bakum kinong yalam jong ki senjuk yele kai kila syak tharai sniu haki kimi ki kpa jong ki khana nakadaw ka jingbom yo ya kitegi khusnam naka sarkar jala kini ki khana ki dei na ke jingele kai Muay Thai, kickboxing, arm wrestling, jeet kunedo, bat kiwei. Kilapun pauru baki babun ki khana yale kai kidei ki balawan na ki long yeng baduna haka yo kakot. Hendai lada kim yo ya kilat jingerap na ki khusnam pisa na ka sarkar jala kan penlong ka jing khanglat ya ki baki dangyai beteng haki kam yale kai jongki. Kajingwan jungi yang ini tadi nama taka nega penting cash award nama taki dikit nama pat kunjung ai kublai ke sports department kabala ai shibun kijing mentoy ya kikna ina kai haki sport oke but hakan nega jela kabala yo ya ka scholarship tang lalor yang kajing kemen nikman dikna ibabun pat kidang mi pat kijing teli ba syai ka cash award kepada sa kita yo bermentah dan nakaliang jongiru ka kinong penyat mo nung yalam iki na isinjing ba bangin ay ka jubak namar ba ka pangikeli na naggogoman ngimyo ya ka jubak ya ka jubak babasa lalo bakin pelat no ya kana ka pending cash award dan kuntang apa ya ka gomen ru bahkan kliang no lano ban persai no ya kana ka pending cash award kepada sa nama kalong lada pensa ne kalong ka jingdu no ki kikna nama pe komentar kikna jungi kidon kiba lale sementara hanya po jemu tamba kibur kikna ba ki khamya banai iyo banai tang nreungut nama balai kidai na bamdan na kalungin ba duna kayo kakot jadi bayo pa dagan ka cash award long kilayo kin ban mi khmat biang dan limba kan di pending ba kumne ta kala long ka ladu long kin iki khamyo respond kikna kiba khamyo award kidin kan discipline kikna kiba khamyo award ngene ngidon bape yosjan ya jingsha muslim ka mugonwan tamai damdan apa hashtag inti ngidon ne gibun na po kickboxing Muay Thai, jik ni dua, kumta tak kibun ki Australia babun, ka Muslim kidan tikibun ha. Takada long kapin salingo yang ni kinong yalam yang kina, nadangi ngimyo ka jubak ka basya mo alano kin ay yang ya kana ka pending ke shruwa. Namar kalaya nta adan sisna. Nan ki ay last ki ay ru ki ay nan udu pernah Agust Menciptakan agas apply tadi. Tementala dan wan subiang sudah pernah agas. Tang itu kepada mu 4 yo ada kalau settingnya ama. Ya kini kita buat bagi kena ba ka sarkar ka siya dei ka aling ba ka jingman la ik medal. Haki ke kategori berpikir lagi jingjong lagi ubron football serba la kajong kajingyor kidon la kajong dia kemakan yang kerja ngasuka ban pendang kama baik kumya ka sub junior ba senior ma ngidalin ya ka saba kajingrot bet kalau ngima kajo kajingrot dengilin saba sepowaja bat kena heru kidi kajo jingrot tambah hakane kajingyor balong pat kumne ki penpia kumne ka kham ka kta kendia nama ki junior ru dakilet aka saba kilet kidong kajinglot kede sepowaja ki do sepowaja ri junior
Sub junior kunjuk senior kunjuk. Tengah ko ai makalong equal kan ya baru nama ba kajing lut ka debit kunjuk ta. Equal lang kanyo kunjuk ikan. Jengki tika sebuah jengki na apa nasional hi kio nrung aja gold medal sabusan silver ba like bronze te kitingyo kata kali jong ki senior te jong ki junior pat kalong la jong kedor ka khamia baki sub junior kalang khamia long kakta ken te nama simpeng imi kajinglut kadimar kaju dan iku ai kunju ikin kinyo alta ba junior ba senior ba sub junior kalong equal ken kon ki kina ki ba ki ju de ki ju na po ka Directorate of Sports ki pa ka shiti Shaka Assistant Secretary ban kin submit no yaki certificate ban habok sports ban man yaki tu kiba ki job yo ta terteri lekin mas submit ta hadir nong tu kin saben kana pat kata tari kin sa ai ka ka shuwa ta ta matapat tang yang tu penting lu adu mata ni padio de ya kada wat mai kan sawan ta unang tipu national award kita ni te kine hangne ru kita ni player international kibada jabwal kita te kine ki pasang hangne ru kita international sudai te kiting yo ru kadang la kajong ka khamya Kapoy ka tu. gol kasong ala ki jong discipline te ki recognize ki la kajong ki bang recognize ki la kajong ya kata ya ka tutoru ni dalam ayat po ai director ni dalam ayat di director yo insa penting ya kena kakak semua bayu kemudian sa ada mentaruh lembar katu kadang ni receive hangi pasti ba receive buat director kadang ni ada mentaruh pada yo kini lalu akan clear lah yang tu kakak semua kemarin mentara si ada si penasih itu lah si penasih kita lah di lain kedua ni lali ya kundo jinsha ya ki sports minister ki ongba minhaban pena pokas sports director nomor ba ki ni ki certificate ki bangi ni penya ki ni submit kaya sport director dan dang ile banya kundo ya ki ongba hot ngin ai no tamba katakan kecing ai no pat ka ba sakut pending pat long ni kum ki batrai hapo association long ni sem ka jing kha ba ta kaman sem na ba pe kamanta ki khana ki ba haban ni kai shabat ki haban du no ka ban ni kai ban mi khmat ya ka state te ki khana jang ki de ki khana ki ba du kim de ki khana ki bla dan ba kaspa ka phau ha yeng ha sem ka jang ki de ki khana ki ba du ki khon jang ki nongrat ki khon jang ki ba blas ni rai ni se pha ki khana shabar nim ju salia na mi sim da karam ni mentai ka jing sim ram jing mental ada ni ong ban ni le ka ni na ni pan ram biang na ki breu mentai tu karam baring lu ni pala ra kan sing ni hope ya tu ka bisa bang sim ram ni ong ba last year ni yo ya tu ka ya kini ki award cash award ma kat datang long minister I ba banti dor ni yo ba season dor ong ban yo cash award salam sar ki khana ki yo lu bat kat no ka jing I phomut phoma tu na du ki khana ban pe hadu ki kini ki pa nemar ki small thu ba kila yo ta ya kata kajing tristam ta na yo ya kata iso jong kajing tristam hendai menta pat kini kajing pending sipang su la sha sipang su la sisni la long balik pan bisa man thiet dai man thiet pan sa surak ta to ta kam dei sida kembali pan na bata ka award jong ki khna ba ki dei hok sha ban yo kan kamba buram ki mo pi kini kajing kini ni ro ni smok thoba ni ki ki pa bang ni pha ba ki khon bani le ka shaba la da le khon janga ba re pu ka jinglut ka ju jong tu khna ba he kumla mi sam ne te salon sa ki ta ju ba ka ba dun te ka cash award bani yo ka duna chi sha Itu bikin tiba kamdan kecil pun. He susu ini kasih ni pun nuna kalian kasih. bangi na kalian jong ka association tangi smok thoba la da dei ba ka sarkar ka khni shisha ka means ka pet shisha ye ki khna sports tum ki ta ki khna ki ba dei shisha ki
lawai jam kari la neki kena kiban mi na benta ka ri ba kajat bendu jangi balik ka syaba kamut kidi ban perkhat bawa ni ki khasi ni dei shisha ta ka long yeng ni dan kita ka long yeng ka long sam ka sadin syaba pala tingi dan kam hikin ba kani ka awat kan tham penkiu kan yo iki kena namar pe ya ki sub junior lele ki la ya tangsa minyo hajar pra hajar san hajar itu kajing lut season night mengingi le atasan la ko sapa hajar ni dei Dai yo awat ni yo ita isan hajar 2 hajar pra hajarแต่ก็ตัวก็จึงเยอะก็ดูหน้าถ่ายอีกขนาดปัดเยอะนะครับดูมันตากี่อย่างที่แกชอบapproximately kita membalai spa tu. Lajong ka Meghalaya Association of Kickboxing Organization kena bapak yo ya kena lo dia kena kakas buat kita ngadu kendai po. Meghalaya Gym Judo Association jangka Meghalaya Gym Judo Association kita ngadu sispa yo nyongon bapak yo nang dai kila include lang bat North East National International Intertet kena jangka Wrestling Park dan Park Passion kena tidak duduk kendai gue ngut kita pergi oleh mereka penting berasa wrestling Association kami dan sisa katakan jenis duduk jingkerman ba pernah ikan ikan cash award pending nak kawai kepor kim nak haban hari taka cash award dan mentangi kami association nak dan kata kajeng semua duduk jingkerman ta angka ada ki ar ong bet bakin ar ada ki mar ong bet bakin mar mangi ro min su thu kan banang ni sakmat ada ni wan lara ki ong yang ni ban submit biang ya kas ya kini ki certificate jang unu sinam ban ni ro min su thu kan bangin le tak nomor ba lara ki chupen le ka yang ni kun mare sport yang ni chaneng charum ba ki parents ru ba ki association ro kun mare kun ne takamut ka duk jingkaman bat ni ro nang ni sakmat ni ya su thu kan kun no ban ya Please mak bat ka government who at bat teng apa kemungkinan teng ki baru kila don mungkin jelas ni wajah ni ada teng atau juga bersama kira dia kaki kena tanpa ini kena ini kena katu kedua kata hai katu nama teng kalau kaki sampai kemat ni ki iyo teng ni nak yang jongi ni separ iki ki pa ki le ni seti capo kaspos department bikin le kili teng iki ki pa terkadang long ngakwahi ya kaspos department ru dan ni semua ada ki ai kan ka awa kim dai te ban chujiet no ban chujiet iki kena sen ba ya di kan amin sunan sarget ya baro Nigeria dah chujiet untuk dalam ka nama ngang yo tu yo haga ju kecekang ni le kalau tak tak hakin ketu tenteng ni mentalai PE hang ne hajala ni lalang jele tu jus ni ba mo kini ke jindi ke bas ni temata ban jele hi ke jus ni ke bi tak puas ni banjada telada shale le ne dale le ne mo kadang penjur su de jus ni dan ngakwa hi ngat kuas ru ke government bahkan kam singkiakin ba nang ne semat Nigeria shu kikna kinya bet solan sarbe ya ga kan itu kikna ki online ka tingjok deh mata nak asian ka bintang pan chu pentab ya ki certificate hapo ka department jok sports te ka jingyo hi ka dei be kiyo be hakti jok khna kiyo be ka check kiyo be hakti khna te ka to ba ka shong khna penyat kuno ule kuno kasih orang pernah ikut